Capage TV. Ozali boma uko musile mwasi oyo aboti yo mwanamke ule mwenye amekuzaa mama memio 9 mois mama na kubeba miezi 9 seke toloba pe mama oyo abimisa ona maternité azande kona yote tuseme pe mama mwenye alikuzaa iko nduku yako ni niveau ya buzobologie unaona sasa niveau ya buzoba kwenye ya kibuzengilegie unaona sasa niveau ya upumbafu kwenye inakuwa mwana mwasi mibali bazosepela na yete mtoto mwanamke babwana bafurahi tena naye atako na quartier atakati ya quartier esika tambusaka biloko kwenye na ujishaka bibi yake na kompanyo ya salaka ku société kwenye na tumika lokola mibali bazokipete kome babwana bamuwaze akokende koluka ba prophète ataenda kutafuta ba prophète ngakisi watu wa madawa bakopakole mafuta moko po mibali baba na komona ye batamupakala huile d'olive juu babwana baanze kumutafuta olingani nebisi olukanina komwa mama olukanina komwa mama olukanina komwa mama olukanina komwa mama pona tina pina nyake on a sauté ozala peme muke ozala peme makasi uwe nyake ekoti nengeni ekoti nengeni bana kupendaka tu vile azo fonde biloko eza malade ya mutu to libome ezosala yo mon frère. Pour être chic et belle, Herbie Sarah Amani vous propose des perruques de qualité, nos perruques sont fabriquées à la main propre aux machines. Contactez-nous sur Instagram, Facebook, notre mail herbie-sarah-amani@gmail.com et sur WhatsApp +1 40 36 063 765. Capage Télévision, en tout cas, merci. Vous êtes concentré dans la chaîne Nabiso pour comprendre que l'innovation et puis bien ça. Tout ça la course maintenant bien pour battre les arts loyaux. Voilà. Et merci d'avoir soutenir Bisso de près et de loin. José Mouloumba, les Bogards de Birmingham, monté maman Béni Barça, Matos, Papa Dior, Batos Batala Bisso. Et puis effectivement, vous avez fait Bisso, mais retour aux à la terre, ni pas l'été à Kanda, ni pas interprète. Ni le retour aux à la. Les interprètes n'aiment pas Moulouba Zobela. Est-ce que Balouba va salir cotisation? Nous sommes Roulobate, Moulouba Zobela. Bon, c'est Karaka, pour la moni, Batusuku, pour bloquer un numéro, Baningate. Oyibi et loco, Evre à Moninga, aucun robare numéro à Moutouponani. So botam sona ba site na bino kana ba numéro là parce que mutu sous ça seka ana besoin aider interprète à Moulouba ya Mousswahili ya portugais yo ozu oyibi eloko ya moninga mais au bloquer au barrer numéro place wana au tie ya yo
tous quand même na conscience bon on est qu'on ok liboso pota so to sali guerre à 40 à 45 to ke to zoni so to za dans humanisme té to za na bolinganité diviser pour mieux régner to ke musika té nyo so za na unité za ni ndeko moi si ton de comme bala sali œuvre na ye soutenir œuvre et esprit ya bat ndenge ba pasteur ba gangara moi mai, moi coca, moi carburant. Et ça la lité à Kanda, et ça la pasteur John. Et ça la mbuta, et ça la plusieurs bateaux bayaka. To sepe la nani bozo seka, pour biso to passer message. Tant ozo seko zo ya mutuya, oko seka na yo. Mais mutuya siko zo yango. En tout cas, bozo nga mingi na réflexion royo kama kasi. Il y a qu'observer, et puis il y a qu'aider bateau. Bien on va en Afrique, que on a le Lubumbashi, tout ça partout, pour biso sans frontières. Ce qu'on va inviter dans la fois que maman Cynthia yon 2 ans ali pamboli pour bâton de Moïse ezao. Soto ya après na to sepela, muswahili benga muswahili, muluba benga muswahili, biso to kabula hati. Tout ça na pastalité à Kanda mais to yebi ke muswahili azobela, ba onyo so pardon muluba azobela. Ba onyo so va soutenir muluba au bengi pasteur lité à Kanda, code na yo, en tout cas soutien na yo, est vraiment très important. Bonjour et bienvenue pasteur. Oui, mbote maman. Jambo mama. Mbote lisusu na bai oyo basepeli lisusu komona bilongi na biso. Tunawasalimu tena nyinyi wote wenye mnafurahi kuona na masula yetu. Merci pour na invitation mama Kapash. Ouais. Aksanti tena kwa kutuitisha hapa mama Kapash. Tokuta na kaboye pamba te. Atukutanake hivi bule. Mokuta ni seza bobele nzambe. Mwenye anatukutanishaka iko vile Mungu. Mosangisi batu eza bobele nzambe. Mwenye anatuchangishaka tena iko vile vile Mungu. Soki nzambe aboyi bokutani. Kama Mungu anakatala tukutane, moko te akokutanisa biso. Hakuna mtu mwenye anaweza kutukutanisha. Na kati ya libota to pe na famille na yo, kati ya jamaa eza na batu ebele ba edayo. Iko na watu wengi wenye walishaka kusaidia. Kasi na pema mutu aida kabisu ezaka kanza. Mepumzi mwenye anatusaidia iko tu Yemei. Mutu akoko pesa yo ndako akolala. Mutu anaweza kukupatia nyumba ya kulala. Mutu akoko sombela yo mituka. Mutu anaweza kukuzia bagari. Kapashi mutu akoko kabelo mbongo. Mutu anaweza kukupatishia makuta. Atako ba materiel oyo azana ngoposa pona musala. Ataba materiel anaweza kukupatishia. Kasi soki nzamba pesi pe mate. Me kama Mungu akukupa pumzi, moya kosali la ngweza la kati. Mwaye uitumikie aiko. Secret ya mokili. Secret ya dunia eza bobele pema. Iko pumuzi. Soki pema ezate. Kama pumzi ya iko, toko sali loko te. Hatutafanya hata kitu moja. Yango na lobaka boye. Njo nasemaka hivi. Tango za mosali ya nzambe na mboka. Wakati yenye uko mutumikiaji ya Mungu muinchi, komemango na orgueil te. Ushibebe na fujo. Komemango na lolendo te. Ushibebe na orgueil. Maka mwanzambo yo biso batuto bandi yango te. Maneno ya Mungu haiko shie njo benye tunayanja. Bao babanda ngo baleka. Benye balianza mbele balisha kapita. Lolenge moko na mama Kapash. Sawa vile mama Kapashi. Musalo yo zo sala lelo na mboka. Kazi yenye wako nafanya leo muinchi. Mokili endimi yo. Dunia na kuitika. Mokili sepeli na yo. Dunia na furahi na weye. Kasi sengelo yeba ete. Inaomba ujue ya kwamba yo muto banda ngote. Haiko wenjo mwenye ulianja. Yope muto kosukisa ya ngote. Haiko pia vile wenjo mwenye utemaliza. Bible zono banase na moi. Biblia iko inasema hapa chini ya dunia. Tozaba lekinzela. Tuko wapita na njia. Un jour tokoleka. Siku moja tutapita. Tata ya likolo apambola bino. Mungu wetu wa juu awabariki. Merci pour na confiance. Accent kwa confiance. Tango ete bobenga kabiso. Wakati munatuitishaka. Papa tozo sepela na musala. Baba tuko tunafurahi na kazi. Eda kabiso pe tozala motivé. Inatusaidiaka pe tukwe motivé. Tozwaka motivation ya makasi na appel. Tunafurahiaka tena kwa ile maapele nye munatupatiaka. Ndekwaza musika. Uko mbali.
abengi biso unatuita abengi bandeko na ye unaita banduku na yako mikili ya poto pabulaya. merci mpona bamessage ndenge okomelaka biso Aksanti kwa gisi bible munatuandikiaka. ezoloba na biso boye Biblia iko inatuambia hivi, soki toza fidelité na makambo ya mikie kama tuko fidele kumabitu ya kidogo ya minene tokozala fidelité ya kabambi pe atutakuwa fidelité fidele. esengeli bana na mokie Inaomba fidelite kwe kubitu ya kidogo po ekende na oyo ya juu minene iende kuile ya kabambi. ntango nyonso benganga opposant Wakati yote uniitake mie de opposant toutes les religions du ya Congo makanisa yote ya ata Kongo, kotalinga na sente ya kapashe ata unanyangalia hapa kwa senti ya soki kapashi, poza na posa message ekende mpe koleke pa na kama yo uko na lazima pe message epite kwako, banimero eza wana na se na namba iko pale chini. ntango oyoki likambo na religion moko songolo pakala Wakati unasikia maneno kukanisa mwa fulani, koezite te ushezite, benga biso uniite, tokokita sur le terrain tashuka pale. mama kapashe Mama Papa. Kapashi, ndenge ozomona nga na telemi awa na vandi na kiti na yo gisi uko na niona mi naikala kukiti yako hivi. nzambe apreparanga kitoko Mungu alinitayarisha vizuri. naza mobali na kati ya mibali Niko mwanaume kati ya banaume. Nana. Fata, nasali karateka nafanya karateka, nasali jujuju nafanya jujuju, nasali box nafanya box. mama Mama, nameka likofi nelongo nipime Meka likofi pukula. kusula yako. mama Mutumishi, nabunda na bato mosusu na mboko yo nalishaka pikana na watu wengine mwingi. okondima te nga mutu na bundi Autetika kaminjo mweni siko esika na clotiraki mosala na ngai ya sport kwenye nilishia hasa mkazi yangu ya ntango sport. siko na ye na kachi Senye nakia pale kukachi wana biso na bedingu te pale shina baedingwe, tozomela na bamakila tuko tunakunya na damu tozolia na bamichopo kwa kulana ba michopo. mama Daddy. nalia o michopo sikoyo Telia Kukule michopo esa tu sasa hivi hapa butumbutumbu. oyeba nga na mboka oyo Juu yue mimi niko nani? soko ningo oyeba sango na ngai Kama unapenda ujue mimi niko nani, tuna ninja umuulize ninja. oyo atelemaka na nsima wera Ule mwenye anakuwa Aba nyuma kumeka ya wera ayebisa msoni. yo ngai Atakwambia niko nani. Aibi ndaku. mama Daddy. Mama, oza na bakamera nakosepe episo na bundi oloba papa nalingi tokoma ensemble kama napikana utasema baba napenda tukue pamoja. Jamais. okoloba papa nasepeli na ebundeli na yo Nafurahi na mudele wenye napikanaka. elingi koloba boye Inaomba kuona, inaonesha kusema hivi, nzambe apreparanga kitoko Mungu alinitayarisha vizuri. nalobi te ke nazozongela misala oyo nasala kala Sikusema ke niko narudilia makazi. elingi koloba boye Inaonesha hivi, soki oluki nga na molimo kama unanitafuta kumahubiri, okokutana na degre molimo kondima te utakuta degre nye roho iko juu. soki sikoyo ye na makofi Kama unanitafuta pale kumangumi, okokutana na degre makofi utakutana na mangumi yenye hautasadikia kama ni mimi okondima mtumishi. te Hautetika kama ni po mtumishi. nzambe apreparanga Juu kitoko Mungu alinitayarisha vizuri. tika tata Apambola biso. Acha Mungu atubariki. Daddy, mena mai. Bomela no ba mai Tuendelee mama. nzambe apambola mpe na Daddy mai otera yango, kitoko bopesaka mpata miliki te mama binoka mai Tupatiake hata miliki. ndenge mwana mobali oyo alobaka na nzemu na ye Isi huyu mtoto alisema tosengi bino kopo ya mai tunalomba hata maji, kopo ya maji. topesi bino liziba Tunabapatia liziba ya komela ezali ya kunywa iko, mpe ya kosokola ezali ya kuoka pe iko. tata pambola yo Apambola Mungu pe yo. akubariki. bible ezoloba soki mosala nzambe aye na ndako na yo Biblia yako inasema kama mtumishi wa Mungu afika kunyumba yako, oyambi mosali na nzambe na kopo ya mai unampokea mtumishi wa Mungu na kopo ya mai, tika benediction ekota na Amen. ile mabaraka ingie kunyumba yako. Mela Daddy. Mela na yo. Merci en tout cas, merci pour na maloba kitoko et puis affermissement aux opesa na bana nzambe ne na lobaki avant to ezateka to cheki tunga awa moto aza touché moto azo sepela ezo sale pe bien à contribuer eza vraiment lipamboli pona nga nde nazo za lipamboli ya koyamba bino po bozo servir pena bozo te ya makasi papa question ya lelo mozindo ya likambo ezali mwasi oyo azoteka to mwasi oza na commerce inconvénient ezalaka nini et puis avantage ezalaka nini
décortiquer les biso pena marambwana. De l'autre vanda nanouana. Merci Maman Kapache. Accent Mama Kapache. Na pamboli nzambe po na question. Na mshukuru Mungu kwa ulizo hii. Tango tuninga question. Wakati unaniuliza hivi. Na kati ya libota onga na botami. Kati ya jamaa yenye mimi nazalika. Na botami na bande kwa basi ebele. Nazalika na basika wengi. Oko remarke na libota basi nde baza mikolo na ngai. Utaona kujamaa yetu watoto wanaume biso nde bana mibali toza bana mikie. Shie watoto wanaume njo tuko wadogo. Nde na monaka ndeko mwasi aza ndeko na ngai propre. Sana onaka mwanamuke na onaka directement iko nduku yangu sana. Oko kende pai na ba garçon mususu baza ba inconscient. Unaenda kuwa garçon wengine wenye wiko wa inconscient. Na minoko na bango bazolo baboye. Kubinywa yao iko nasema hivi. Mwasi aza ndeko na yote. Mwanamuke haiko nduku yako. Ozali boma. Uko musile. Mwasi oyo aboti yo. Mwanamuke ule mwenye amekuzaa. Mama memio 9 mois. Mama nakubeba miezi 9. Seke tolo bape mama oya bimisa ona maternité azande kona yote. Tuseme pe mama mwenye alikuzaa iko nduku yako. Unaona niveau ya buzobologie? Unaona sasa niveau ya buzoba kwenye ya kibuzengilegie. Unaona sasa niveau ya upumbafu kwenye inakuwa. Landa. Fata. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. Kujo mwana ngesa kui wakati mumungini. Ona ko papolela ngo penza batu bebe surtout na église. Enye tatuma ni wapike sana situ kati ya kanisa. Na ko beta batololengo wana. Utapikwa mtu anamuna hiyo. Na papoli yo. Unapikwa. Na nyati yo. Unakanyakwa. Na beti yo masasi. Unapikwa masasi. Na kandio kachi. Umefungwa kache. Okota to hospital. Unaingia takati hospitali. E bale kauki. Mutoni na kauka. Bambisa minene babimi. Basamaki kubwa kubwa banatoka. Vimba na soko vimba na. Vimba kama utavimba. Pasuka soko pasuka. Pasuka kama utapasuka. Yo. Wai. Oko sale lokote. Hautafanya kitu. Oya mtu munene yo. Ule akichwa kabambi ule. Oya mtu bulu. Ule akichwa kabambi ule. Oya mwakovo. Ule wa monyana ana nywele. Oya nzoto mikio ya honorable. Ule wa mwili kidoko ule. Oya mwa nzoto mikie mtu mkie. Ule wa mwili kidoko ule akichwa kiloko. Wai. Landa. Fata. Très belle question. Ulizo nzuri sana. Papa honorable moi beto ndika tonde. Non. Ah, ça profession boîte kaka. Ezaka na boîte kaka mama. Ngana mosanya nzambe. Et puis ngana mboko na banga mutu te. Et puis mimi mwinchi siogopake mutu. Landa. Fata. Zala concentré makamu na nini na loba. Niko concentré tuendelee mtumishi, tuendelee. Mwana mwasi. Mutoto mwanamuke. Koteka. Kujisha. Tope. Kosala quelque part. Ou bien kutumika fashi moja. Ba conséquence tope ba inconvénient nango. Ba inconvénient ya ayo eko nini? Tope eza nini? Iko nini? Landa. Fata. Na tangu na kala. Wakati ya zamani. Soki toke na makomi na nzambe. Kama tunaenda pale kumaandiko. Landa. Fata. Mama. Daddy. Utuni question moko. Na senti pertinence na mutu na ngai. Unauliza ulizo moja inanyendesha kesa mbali kumawazo yangu. Nzamba utiliza kayo makasi ya. Mungu anakutumikiaka sana. Jésus Christ. Yesu Kristo. Alesi batu mapa. Anawakulisha watu mapa. Penambisi. Na samaki. Abongoli mbisi ekomi ebele. Anatosha samaki inakuwa wengi. Abongoli pe mapa ekomi ebele. Anatia mapa ilikuwa pe mingi. Toko kene na ba detail te. Atutengia kuma detail. Kasi na kati ya Bible. Me kati ya maandiko. Bible zolo baboye. Biblia iko inasema hivi. Lipa wana na mbisi. Ile mapa na ile samaki. Baoba liaki yango. Wenye walikula. Bazalaki basi na mibali. Walikuwa wanamuke na wanaume. Kasi na tangu na kala.
Me wakati ya zamani lokola mwasi azalaki esclave gisi mwanamke alikuwa esclave batanga mwasi te abakuandikaka mwanamke na 5000 wana batangaka mibali baliandika tu wanaume. je suis très intelligent Niko na elimu sana oyambi n'importe qui te okupokea mtu wa ovyo. sima mikolo Nyuma sasa ekokoma na ntango moko inakuwa sasa wakati moya mwasi akomi kozwa valeur mwanamke anakuwa sasa na nazwa heshima na question yo tuni na kuna kuya Ah, pale c'est la kuuliza rodani. nyoko. ntango mwasi akomi na valeur Wakati mwanamke anakuwa na heshima, bamindele balobi boye wazungu wanasema hivi, mwasi mpe esengeli asala inaomba pe mwanamke atumike, mwasi mpe esengeli ateka mwanamke pe aujishe, asiwe tu kichakazi mwasi yetu. mpe esengeli ayekola Inaomba pe mwanamke ajifunze. na ntango na kala Wakati ya zamani baboti ebele wazazi wengi ya bazoba ya bapumbafu babandaki kotangisa mingi bana mibali walikuwa na prefere kwa watoto wanaume wasome ke wanawake, noke kotangisa bana basi ke wanawake wasisome. mama kapashi Mama Kapashi, histoire ya mokili c'est la femme hii dunia nzima nyoko naona historia yako mwanamke. mwasi nde mutu amemaka famille koma munene Mwanamke ndio anatumaka jamaa ikwe mwasi kubwa. nde mutu avimbisaka famille Wanawake ndio wenye wanatumaka jamaa ikwe kubwa. nazoya na question tuni Niko nakia kuuliza, toye kokoma na ntango toza lelo tunakia kufika kwa wakati yenye tuko leo, mwasi akoki mpe asala mwanamke pe anaweza kutumika, mwasi esengeli ateka mwanamke pe naomba ujishe, mwasi esengeli atanga mwanamke pe naomba asome. oyo nyonso bato ya kala basalaka Ile yenye watu wa zamani walikuwa nafanya, bazalaki baignorant walikuwa waignora, bazalaki non civilisé abakukuwa na civilisation. epoki oyo ya civilisation Wi wakati ya civilisation esengeli mwasi aleka na badetail oyo napesi inaomba mwanamke apite kuile madetail yote yenye lelo na se na moi leo chini ya dunia. mwasi azokumba avion Mwanamke kwa natembeza avion, mwasi azosala bakompagnia minene mwanamke kwa tumika kuba societe ya minene. mama kapashi Dadi. Mama Kapashi, un jour okoyoka mpe na mboka oyo kongo siku moya pe kuinchi yetu Kongo mwasi mpe azwiki bokonzi akomi kotambwisa mboka utaona pe mwanamke atakuwa rais wa inchi, anakuwa naiongoza pe. ozolanda Uko Si, nafata dadi. mwasi akomi mama mokonzi ya ekolo kongo mwanamke anakuwa pe rais wa hii inchi. ozolanda kapashi Nazolanda. Uko nafata Mama Kapashi, po mwasi akoma na valeur juu mwanamke eko na heshima. bato ya mayele baye kotala basali etide Watu wa akili wanaangalia, balobi valeur oyo mwasi aza nango na mokili wanasema valere yenye mwanamke eko po nayo, tozala oyo tozali juu tukue leo yenye tuko, esengeli mwasi inaomba mwanamke. bafrancais baye kobakisa boye Wafaransa wanakia pe kuongeza éduquer une femme éduquer toute la nation kumufundisha mtoto mwanamke eko kufundisha inchi muzima, po baye kokomprendre mpo na nini juu balikia kujua juu ya nini na kati ya mwana mwasi katikati ya mtoto mwanamke. bana basi bazobotama Watoto wanamke wiko na kati ya wanazalika, mwana mwasi katikati ya mwanamke bana mibali bazobotama watoto wanaume wiko na wanazalika, kati ya mwana mwasi katikati ya mtoto mwanamke baministre bazobotama wa ministre wiko na wanatoka, kati ya mwana mwasi katikati ya mtoto mwanamke. lelo tozomona journaliste Leo tuko na dada Kapashi, nde baye koloba tosala journée de la femme njo wanasema tufanye siku ya watoto wanamke, namela mai Mela ya mai, dadi. wamama Bakusa wanamke. pe. Mela maiko dadi. Mela pena. O mérité. Tuko mu mahubiri Yango penza. landa Yango. Fata. tera biso bate mama tika na loba likambo eza très important wache niseme bitu nyeko ya muhimu zala sana. responsable Ukuwe responsable epezala kati ya na mahubiri, maturité ukuwe pe na maturité kati ya mahubiri. moko oyo pedra na mona bu mwana makasi kati na ye. Makasi. Wakati dadi. mwana unako unapoteaka sana, Makasi. Na comprendre te? unatoka kati ya mahubiri mwana yaka te po pengwisa ngai ye siku yake hapa juu unipoteze. mikolo nazolela tai na yo makasi Masiku dadi. niko na furahi na taa yako, ozoboma nga na tai makasi ye uko na Dadi. niua na taa yako sana. landa Fata
tokende sikoyo. Tuendelee sasa. Oko remarke na sena moi, utaona chini ya dunia ba jeune fille ebele, watoto wanamuke wengi na yeba kate soke za éducation ya ba parents, sijuaki kama iko edikasio ya wazazi dope ya baboti na ye ubia ya wale watu wote wenye teknolojia ya loyenge ye makasi, teknolojia ya buzobe na kuya sana, loyenge mati buzobe na ongezeka. Basi lelo balingi whisky, watoto wanamuke leo wanapenda basi lelo balingi ba bière, wanapenda pombe le nguvu nguvu. Mama yango yo mama Msanye wayo hii mama ena mibali ebele na sena moyo yo iko na watoto wanaume wengi chini ya dunia. Bamongo bamelisa yo masanga Ba makuta nye bechaka kukunyisha pombe ese koka ya facture ishake na ya facture ya libala ya kukuoa. bambongo masango yo mela Makuta ya pombe nye osha yebisaka mobali na yo umwambie ole bwana yako alembisa mukie adoze kwa kiloko. kapashi Dada eza na basi ebele lelo na sena moi iko na wasika wanawake wingi chini ya jua. yemo kwa zomona Yemo ekwa naona na conscience na zomona conscience yake kwe na tumika. mobali azochanga na loyenge Bwana huyu kwa niingiza mobali kubika akome mangana banzela mape anaweza kuningiza kumanjia ya ovyo. masa zoko ko reprocher mobali na ete Mebibi aweze nini bona zoko ko reprocher ete aweze kumureproche bwana. azobanga libumwa mobali na ye Iko anaogopa tumbo azobanga mutu munene anaogopa ile kichwa kabambia bwana mobali yake. na tobola litoi Alitobolaka sikio, mobali na kanga basuki alikaka basuki, mobali ne babengake artiste mwitaka artiste, mobali ne babengake boga mwitaka bogos. azobanga ko reprocher po ako perdre boga Iko anaogopa kumonesha jua atapoteza boga. kolobela mutu eza mabete Kumonesha mtu haiko mbaya. reprocher mutu eza mabete Kumureproche mtu haiko mwana lobaka mbaya. boye Mimi nasemaka hivi, mwasi o mobala ke na komelisa masanga nyonso na bar bwana muke ole mwenye bwana anaendaka kumukunyisha pombe mibali kila batiaka siku. bango na bandako te Babwana babati yake okende okuta kaka moko ya shekina tala jipi mulai utaenda kuona tu moya kule ku message ngalia wana kabambi bakutai na ndako ya libala jipe kubwa kubwa ndio mwenye po atembea mobala azobangela yo juu bwana iko anakuogopa. azoloba boye Iko anasema hivi, mwasi onemeleli baboforo azomela mtoto mwanamke na nombre maboforo yana kozala kuzala te siku yenye shitakuwa okende koluka mutu musu amelisa ye bankoi ataenda kutafuta mwana mtu ina mkulishe nkoi. oyambi l'homme le plus intelligent Unapokea mtu wa elimu sana. mama yango bazoloba Mama yenyewe tuko tunasema Ngiama Makanda le roi de la forêt ayembi boye Yano wele Ngiama de la forêt anaimba hivi. yekola musala ye yekola musala Ujifunze kazi ye. yekola musala Ujifunze kazi ye. yekola musala Ujifunze kazi. yekola musala Ujifunze kazi yo. yekola musala Ujifunze kazi. ba jeune fille ya Congo Watoto wanamuke wa hii Kongo posa ko yekola musala ya kaka soki zeme koti kuba ya kufurahia kutumika kazi na kiaka tu kama mimba mama inaingia. zeme koti te Kama mimba hii ingia posa ko yekola musala ezate ana tauba kujifunza kitu. yaya Ndugu yangu bakulutu bazoloba boye wakubwa wiko wanasema charge ya moto charge ya mutu eleki ya bateri inashinda charge ya batterie. okokoma na android na maboko Utakuwa na android kumikono. mibali ya lelo Bwana ya leo baza makasi na komemisa batu koma lekole iko nguvu kwa kubebesha batu koma lekole. epi bana oyo ya kobota ya kosente Watoto wale ya kuzala ya kusente balela na ntembe banalia za vile otali mwasi ndenge akondi unaangalia mwenye musika na konda mwana oyo ya moki ya 18 ans mtoto ule wa 18 ans akomi lokola koko ya 40 ans anakwasa mtoto mkubwa wa miaka mama naloba verite wana esika okenda ngai te doublaka avec les gens muko munacheza na watu ekomi nini yango inakuwa nini sasa? nakoloba nyonso lelo Utasema leo yote mwana bebe na mukongo bamutaka koma lekole mutoto kumukongo uisha kwa nekule mama yoka fata omoni android ozomona android unaona ile android nyoko basala ngo na esprit ya mwana bebe ile telefone esengaka meke etunaka te esengaka kredi etunaka te inaomba kredi na chaina charge etunaka te kutia kusharge aiulize ndenge mwana bebe azali jogo mtoto soka tiki nye bombo siffle ma
Kama nalia kidogo anaomba maleka ye. Saka chika nyenge leka ye. Ma. Pe kumukongo. Kumukongo. Saka nyenge tisha kamune. Wo. Na tobola ta mwana ngolisu. Et puis nga bana bongo so na benga noko na nyate loko bien. Toto avile kama ananiita muyomba naweza kumpika hata kitu moja. Mobala bankoi. Bwana ya bankoi. Tala libumutolo. Na ya batirbele. Mobala comme na mabele neta nga melisa mwana. Na batirbele. Olina finga siko bata minene na minute. Unapenda finga watu wa kabambi. Ndozo mwana mobali musu tala nzoto mikie. 45 ans. Marcela kama kamlo kwa mwana bebe. Iko fama na mtoto. Kozwa bana bato 17 ans. Iko akamata toto bato ya miaka 17. Mama songi saradadi. Mama. Landa Fata. Ndoko mono na tangu wana mwasa komi koteka. Njoko naona sasa ile wakati mtoto mwanamke Kapashi. Daddy. Discipline na vie est très important. Discipline mu maisha yako ya muhimu. Ebele baotano na ba television. Wengi wiko wanakufuata kumaitando. Bakoma betelo ba kalikili sayo yeba. Biko banakufesha makalikile bila we kujua. Betela kapashi kalikili na problem. Upikia makalikile juu ya nini? Nzamba ko confronte yo. Mungu atakukonfirm. TV ozomona TV kapashi. Television yoko na television. Sala ozo sala. Iko kazi yenye uko nafanya. Eza travail mobimbo ozo sala. Iko kazi yenye uko nafanya. Ezoboko na mama na yo. Iko inalisha jamaa yako. Ezoboko na papa na yo. Inalisha jamaa yako. Simba libota. Uko unakamata jamaa. Sala ngona logique. Uifanye mama ngana beta kama kasi Mina pikaka ngufu. Lelo na kanda moko utwata ile. Leo niko na hasira sana utapata tadi. Daddy kita. Landa. Nato landa. Mila no mai daddy. Ndozo nomela mai tele lo. Tuendelee. Zama ina yo. Tuendelee mtumishi. Vous blaguez avec les gens. Muko munacheza na watu. Tuendelee bateli kola mai. Na bana mai na yo. Tuendelee mtumishi. Donc n'était pas pendant le. Tuendelee. Kabashi. Daddy. Landa. Fata. Tokomela mai te topesa mate. Tutaenda leo kumahubiri. Ndozo mona. Njoko naona mwana mwasa zui musala. Mtoto mwanamke anapata kazi. Akeko sala. Anaenda kutumika. Kapashi. Dati kapashi. Mokili ekufi. Dunia nakufa. Mokili ekufi. Dunia nakufa. Mokili ozomona kapashi. Dunia nyoko naona dunia. Eza na batu nyonso bazuya kate po basepelisa yo. Haiko watu wote ndio iko na eza na batu mususu bazuya po baboma yo. Iko na watu wengine wiko na kiatu oyo. Unaona chini ya dunia. Koteka. Kujisha. Kosala. Kutumika. Eza malamu. Iko mzuri. Pwesunga libota na yo. Juu isaidia jamaa. Neto zomona namba mama bakonzi mboka. Jo tuko tunaona nawa mama. Okuta mama Olive Lembe Kabila. Mama Olive Lembe Kabila. Alula mumbongo. Anafurahi na kutumika. Alula commerce. Anapenda kujisha. Mama zomona mama. Mama mwenye uko naona mama. Akota kana butu na bilanga. Anenda kana mabuti. Moloni tomati. Anafaka tomati. Moloni matungulu. Anafaka matungulu. Moloni manioko. Anafaka manioko. Soki bokeko tala ye. Kama munaenda kumwangalia akokota na ndako ataingia kunyumba minyoko azopesa binu ya kolia atakupashia minyoko ya kula ye mwanjo mwenye alipanda tomato azokabela bino tomate nye atakupatia ye moko moloni ye mwanjo mwenye alitosha kumashamba miso azopesa bino bolia samaki nye atakupa mule nebale na ye inatoka kule kumaboma yake njo maisha batu baningi babebisa commerce leo watu wanatafuta kuharibisha batu baningi babebisa bakompani watu wanatafuta kuharibisha masosiete mama kapage dada kapage amona sena moi oyo unaona chini ya hii dunia maladi ezali malali iko kindoki ezali ulozi iko kindoki ya kala ulozi ya zamani baba neko pesa na mikate ilikuwa na kia kumakati kindoki ya kala ya zamani baba neko pesa na nguba ilikuwa kukalanga lenye lelo monde eza modernisé leo bwenye dunia kwa kuendelea komi modernisé ulozi pe na kwa modernisé okokendo kuta mwasa zosala na kompani utaenda kukuta mtoto kwa kutumika ku societe liwa nyonso kukufa yote soko moni mutu alali kama mutu anafariki eza baliwa musu ya koyokela mawate haiko bakufa ya normal Dicap la merveille Fali Ipupa Marabiyoshe and the people the world ayembi bwena nzembu anasema hivi kumwimbo eza yomoko iko tu wewe mwenyewe sikana mela mai na clôture acha nikunye mai juu tuendelee enferme ni mai yepe bama yango soko chaka zakala kanga nazoyeba te nazolota mingi kapashi sans effet nazolota kwa makasi sans effet dadi mai yenyewe
tosuka na molimo na mosuli na molimo te soki otekaka nguba kama unojishaka kalanga teka nguba uendelee kukujisha kalanga yako. soko za journaliste Kama unakuwaka journaliste salaki journaliste uendelee pale ku journalisme. lelo zomona Leo uko naona mwana mwasa kene koteka mtoto mwanamke alienda kujisha. olasuka na koteka nguba Uliaishie kukujisha na kalanga. kompanyo yake neko sala Kwenye alienda kutumika. olasuka na kisekretare Uliaishie pe kukisekretare. abebisi musala Anaharibisha kazi. basi ebele ozomona lelo na mboko yo Watoto wanamke wingi wenye uko naona Même na leo monde entier kudunia nzima bazwi nzoto bakomisi yango boutique banakamata hii mwili yao nani wanaetia emission boutique. nzoto eza boutique Nani anakwambia tala bandakendaki na kompani Galia de pele na abima na societe. ADG mabe Aende kwa ADG abima na mbaya. DG mabe Ende kwa DG abima mbaya. na sous division mabe Ende kwa sous-divisionnaire nzoto ekoma mbaya. boutique Mwili yake na oza na boutique. posa sardini kamata ma Uko na lazima sadini analeta tu mwili. oza na posa bombo souffle kamata ma Uko lazima bombo mwili. mama bana matene banga mutu te Kumobili siogopake mutu. si dadi on a raison bible ezoloba boye Maandiko kwe nasema hivi, nzoto oyo mwili hii ezali tempelo ya molimo mosantu iko kwenye roho ya Mungu inaikala. bato ebele bakomi komona nzoto lokwa ya kosakanela Batu bingi iko naona mwili saa ya kuchezea. nalobaka boye Nasemaka hivi, koboma nzoto te usiue mwili. nzambe alingako kaka ndenge ozali Mungu anakupendaka tu gisi huko. ozala pembe moke ozala pembe makasi nzambe alingako ndenge ozali Ukuwe nyakero, ukuwe Mungu anakupendaka tu gisi huko. ozala pembe makasi ozala pembe moke nzambe alingako kaka ndenge ozali Uwe nyakero, Mungu anakupendaka tu gisi huko. o biloko nini dadi Mtumishi, tuendelee, tuko kati ya mahubiri, tuendelee na mahubiri. tuendele eza mabe te Tuendelee na eloko oyo mahubiri. bimisi wana Natosha nini pastor? Tuko kati ya mahubiri. eloko oyo bimisi eloko moko ezobima est-ce wana se contrôler Tuko kati ya mahubiri pastor. Tuko tukati. ozala pembe moke ozala pembe makasi nzambe alingako kaka ndenge ozali Uwe nyakero, Mungu anakupendaka tu gisi huko. Mtumishi, est-ce que biloko ozoloba ozotenir compte on a président seb tuko kati ya mahubiri. Tuko kati ya te mahubiri. ebandeli moko ezobima yo lingi wana bacombatant babomanga na mboko yo Bakombata batakuwa juu ya nini? yo ozomona Tuko te kati ya jipi moko mahubiri. ezotambola na cortège bauti Israël Pasteur, est-ce que biloko yango oyo mona te na miso Wisa sema bien uwe pembe muke, uwe pembe bele, uwe nyakero, uwe kati ya. tika biloko ozoloba tika biloko ozolukelanga na mboko oyo Mtumishi, tuendelee na mahubiri. Batu banafurahi na mahubiri. azalaka meme Tuendelee na mahubiri. tokokende na mahubiri ndenge nini mes frères Tuendelee na mahubiri. oh Tuko quel kati Swahili na maman. comprendre te quel Swahili ya actualité Tuko kati ya ndozomona bajeune fille njoko naona watoto wanamuke akomi na kompani wana anakuwa sasa kule ku societe, amoni basi mibali bazokipe ye te anaona babwana bamuwaze ndenge mibali bazokipe ye te gisi babwana bamuwaze ye azomona motema bien te yeko anaona tu roho haiko ndoko mzuri. mona kepa ya baprofete Njo utaona sasa anaenda kule akepa ya kuwatumikiaja Mungu, banganga kisi anaenda kule kuwanganga, bapakolaka ye mafuta po azwa chance akobima na mibali na kompani baanze sasa kumupakala wili d'olive juu anze kupata babwana mu societe. non simo na nzoto mpo na mama nayebi soso mpo na mama non simo na nzoto Eske mina nayebi so siko so ekomi na mama non simo na nzoto wana nayebi si yo mina taya mama bien nasema balanze sasa kumupakala mama akomosalisa lisusu non simo na nzoto siko so okomi siko na mama place oyebanga non simo na nzoto Mtumishi, tuendelee na mahubiri. tala biloko nini oloba Tuendelee na mahubiri. Unakuwaka kama tuko fasha mzuri ya mahubiri unaharibishaka mahubiri na hasira. Tuendelee na si mahubiri. biloko oyo ozoloba eza manadi to nini yango mama
pourquoi yo banga makambu te baanze kubapaka yo sana yo ko samba na mama kala huile d'olive mafuta azo continuer ka kulo bango comment mama yo sani na kati huile te mama yo sani na kati huile d'olive te na lobi bongo te na lobi bongo Kiswahili weza mahamnango eh. On le baba Swahili yango on se contrôler te boneni mama. Tuendelee na mahubiri. Na boy loko wana. Ngana on le baba eh mama Kapashi. Oui na yo. Toza mikolo toza ba responsable. Mimi kona sema hivi mama Kapashi. Mwana mwasi mibali bazo sepela na yete. Mutoto mwanamke babwana bafurahi tena naye. Atako na quartier. Atakati ya quartier. Esika tambusaka biloko. Konyana ujishaka bibi yake. Na compagnon ya sala. Ku société konyana tumika. Lokola mibali bazo kipete. Kome babwana bamuwaze. Akokene koluka ba prophète. Ataenda kutafuta ba prophète. Ngakisi. Watu wa madawa. Bako pakole mafuta moko po mibali baba na komona ye. Batamupakala huile d'olive tu babwana baanze kumuta futa. Olingani ebisi. Olukani na komo mama. 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 Tokata matea. Tukokata mahubiri mama. Dadi. Est-ce que Olukani na komo mama. Mama yo sala nini na matea. Shida jina ya mama tuko kati ya mahubiri. Dadi tokata matea. Te tokata matea dadi. So ekomi wa. Ushweze ke impolitesse. Tokata mahubiri. Yo mukolonga na obenga yo. Bosana ngana fina yo. Bosana ngana bosana libela mama bota na ebisi. Dadi tokata matea. Est-ce que mutumishi toi famille. Mozela ngona nkoto likamuni. Dadi tokata. Ça pèse. Te tokata matea po Kiswahili komo kile. Bosana ngona nkopo nani. Te komo kile so ba angle moko. Sema njo batanda. Osala peme mukie. Osala peme makasi. Kama uko nyakero. Ozomona biloko. Wamuna yo. No beta yo. Batu biko ba. Tuendelee na no beta yo. Tuendelee na mahubiri. Dadi tokata. C'est ça, te tokata. Tokata. Haiko mzuri pasteur quand même wakwapenda kupigana haiko mzuri. Tokata. Nzambe mutu apesa alibala. Mungu ndio mwana analetaka kuolewa. Ba wili wana bapakola kabina ba mafuta wana epesa kalibala te. Ba wili d'olive ele mwana pakaliwa kaileta kunyumba. Tumishi twende. Tokata. Sutozala munene mukie. Oyo pedi ngaba chance musuna vina kane. Oyo pedi ngaba chance musuna vika abo. Tuko kati ya mahubiri. Dadi tokata. Zala respect na mama konde ko ngai. Dadi tokata. So ekomo kota ba mama. Siko monte ke na mona importance sortir l'issue exacte. Tuko kati. Wana basa ba autorité. Tuendelee mahubiri. Watu iko na furahi na mahubiri. Tuendelee na bilobela tuendelee. O tuendelee na ngai na babeti sosoloba. O tuendelee na ngai. Tokata. Unasema njoba kwa mpakala mafuta bakwa mpakala ba huile d'olive. Zempoli na onya tomba te. Na onya tomba te na koma mama. Na beta yo. Na beta yo. Botala zama sirika. Biko tufata. Ngana eli koma mama. Ngana eli koma mama. Tuko mu mahubiri tuendelee na mahubiri. Te dadi tokata. Tokata po na moni tension comme élevé. Pour na nyake on a sauté. Ozala peme mukie, ozala peme makasi. Uwe nyake. Ekoti nengeni. Ekoti nengeni. Bana kupenda katu vile. Ato fonde biloko eza malade ya mutu. To libome zo sala yo mon frère. Tuko te photo vérifier na sima tokata. Tant mutu dia mona ka to yeko sala ba théâtre awa. Te photo kata. To vérifier. Photo vérifier. Photo kata. Poeza. Watu iko na furahi na mahubiri. Dadi clôturer. Kiswahili eza mambo belé hein. Chiluba moi bien. Oui. Tala baté ni kati to kana ko kata maté. C'est ça, te to kata. O kata ka maté ka boye. Te to kata. Ko na mahubiri za na problème te mais biloko yo zo bimisa. O bimisa biloko pona nini? C'est ça, te to kata. Est-ce que si tunatosha biloko bia tu kwa sema mama ngani na boye. Sima na o papa. Mais mama na lingati. Te to kata. Pour maté ezalaki ka pona pesa baba si conseil. Jipi peso yeza bino hein, oyebi. Yo na interprète. Est-ce qu'il y a Zokima?
te et aux alapona yemo baokanga Mie niko nasema tu bitu yenye woko nasema. Serait Jeep eye. yo monete balati bango teni babi basoda bauti Israël mbuma bazobeta na deja Ya osara de. Shie na basoda ya mbuma na Israeli. nzoto Shie na basoda ya Israeli tuko na rapport gani? Shi tuko tunasemea ndio maneno. to bano batelemaka ya bakomata baza na maladi ya mito bokobima boye bino botusha mama mpona Ta. bwaka bible pakata Est-ce que batumishi na maneno ya kupakata tutapakata? Te dadi to clôturer. pembe mukie to pembe makasi Kama uko nyakeru. esoko bato baza ebele oko otyata mutu mosusu te C'est ça. Est-ce que tatia mutu mwenye haiko ile fashi? Ubia tuti nyo mwenye anestahili nyakeru. Nyo mwenye anestahili. Saint-Esprit soko ozobondela makasi Si. nzambe akotindela yo mobali ya yo moko Kama uko naomba nguvu, Mungu atakutumia bwana wawe moja. bamafuta bazopakola bato eza nango na importance te Ba huile d'olive yenye biko banapakala batu haina faida. ça c'est le démoniaque yo faut leka na délivrance le royaume des chaussures Bah pesa qui. OK. bango bakosaka te Bien. Faut ba kosi ba. tata pambola bino Ouais. avenue Patou numéro 2 bis na bandali Chibangu arrêt pharmacie soko komi wana Ouais. oza assuré na biloko na yo nyonso okokuta ba veste ya bien ba chaussure ya bien tata pambola biso na bonne sanité mama bana ebele mama ni mama Olive Lembe Kabila Mama initiative ni mama. plus Initiative plus. OLK OLK. tata pambola yo mama Mungu akubariki mama musala kitoko na kazi nzuri yenye uko nafanya. nzamba pambola yo Mungu akuongezee tena ya bolamu epolaka te mazuri ayozake mama. nzamba mona yo Mungu akuone nyonso ozosala mpona bana mboka yote yenye uko nafanya juu ya watoto wa nchi. tata pambola yo Mungu akubariki. nabosani te Shikusahau tata makayabu Baba Makayabu, mon général makayabu mon général Makayabo, tata bilanga bio na bio baba wa mashamba bio na bio, mwana musala bakongolais mtoto wa kazi ya na wakongomani dalasi pale pa Dallas. mon général makayabu Mon général Makayabu, tata bilanga bio na bio mtoto wa mashamba, mwana musala ya bakongolais mtoto wa kazi ya wakongomani. yenda azosala na dalasi Yenjo kwa nafanya pale pa Dallas. bato balia ngomba fresh Batu bakule ngombe ya fresh, soso ya fresh kuku ya fresh, ata nyama nini oza nango posa nyama yote yenye utakuwa na ata lazima. ngulu Ngulube, luka mwana musala bakongolais na Dallas tafute mtoto wa kazi pale pa Dallas. tata bilanga bio na bio Bio na bio, wana okose retrouver utajiretrouver. mpona badetail Jo ma detail, kende kaka beta BioLife TV pika Bio Life Television. soko koti kuna okomona Kadija Bonzenga FBI Ya kulotona Kadija Bonzenga. nde place okozwa badetail na baadresse nyonso place okende kolia bilanga okende kolia mbisi ya fresh Njoko nyotenda kula samaki ya fresh. nzamba pambolo ndenge ozolesa bakongolais na Dallas Mungu akubariki kwa kazi. mon général makayabu Mon général Makayabu, tata bilanga bio na bio mtoto wa bio na bio, mwana musala bakongolais mtoto wa kazi. héritier mpaka na kati États-Unis 7500 giga pese loko zwe loko elamba na elamba héritier mpaka bisika bizwami yo tata pambola yo héritier mpaka na libota mobimba bon garçon na bosani te Oscar Maritou le grand jogo congolais azobeta bale na Chine na bachinois bazokamwa auti wapi Oscar Maritou tozozela yo awa bana mboka bazozela yo jogo na biso na kati ya Chine tata pambola yo na bosani te le vrai boss le boss Jacques Sobanoka tata pambola yo Elikia Christian Kambaji na Lille yawe nzambe tata apambola bino merci Bakira souhaiter un bon anniversaire na Kasi boutique. Kasi boutique mbotama elamu ba veste na Kasi boutique ba joyeux anniversaire na yo Kasi boutique na lobaka boye Kasi boutique date ya kufa toyebaka yango te
moyen to fetango ezala kati kasi ya mbotama kasi boutique bengisa ba collègue na yo nyonso bomela champagne boliana gâteau d'anniversaire ngai pe tata no ya molimo abisika bizwa minga nazomela pe whisky moko ya makasi pona ko ya kao pona ko souhaiter yo pona ko célébrer mbotama ya kasi boutique tata pambola yo tala ba veste minene Soma. ezanga taille est-ce que muta ko tambola pena bo kasi boutique soit solution Somo. pona ngai na ba interprète Si. kasi interprète ya muluba azobela Azobela. soki boko soutenir numéro na ya téléphone eza wana soki bo bengi ye moko pona soutien et kozala bien azotambola te aza pena na kati ya difficulté moyen to loba nyonso eza te yawe oya kosala quelque chose nzamba kozanga te kopambola ye c'est ça merci interprète ezosenga mpe soutien po to yana ba interprète ya bakimongo ya minoko nyonso bato bazana moposa ya kikongo ya nyonso ya anglais tout ouais vraiment ya français bango nyonso ok ba salutation papa tutasalimia watu wote wenye wanaendelea kutusaidia Mzee Hervé Kachelewa conseiller financier. En tout cas Mungu akubariki na ile yote nyoko nafanya kwa wajene yako wa mutaa yote pahali popote penye tumepatikana. Hervé Kachelewa conseiller financier, Mungu akubariki na yote nyoko nafanya. Assistant Alain Zamba litoi ya chef l'honorable député Zakari Babaso Chiku Mwambila Mukongwanzo Koboliste Mikiliste les réserves de l'Éternel. Mungu awabariki kwa yote nye muko munafanya. Mon général Amisi Kumba Tango Fort, mzee kazi nzuri yenye uko nafanya, Mungu akubariki kwa yote yenye uko nafanya. Mon colonel Seguin, colonel professeur, kwa yote yenye uko nafanya, Mungu akubariki pali popote penye umepatikana. Papa John Sandenga, chef coutumier Thomas Bizambila, Polo Lumpumpu, mabeke kwa ya kujaa, Mungu akubariki kwa yote yenye uko nafanya kwa watoto yako. Mungu akubariki. Christian Mukobia, Alingi Mukobia, pahali popote penye umapatikana. PLPO Papilo qui se perd des orphelins. Mungu akubariki. Asante. Mswahili ana relation na mboko surtout kota ba soda nazomona assurance na minduki ayebani na ba soda makasi tata pamba yango batembeza na interprétation chatembe makasi azo chatembe makasi faut kolandela kumahubiri utengisa tembe mumahubiri mumahubiri on moi relation ezali mumahubiri kolandela. Merci en tout cas d'avoir onyes balandi biso nzambe apambola bino pe mabota na bino capacité faisait événementiel ba fête zongi tozo couvrir ba blo retour olingi produit no yebana ba paka bazawana ba doyen to sala ha ndenge to sali kasi boutique et ezala vraiment bien soutien na bino pona muluba azobela baluba ba soutien ndeni baluba kala to za ko senga soutien awuti na diamant ya pandige na ebité ni carbonate de ton ndenge interprète azo sabino nerf na yo kapena que semaine yo mois 2 3 4 code yaki et ça là vraiment bien pasta zawana bo soutenir ye interprète na biso mswahili zawana fa changer mo ba costume mo pese lengi ko tinda pe mbongo te motindi bilamba et ça rappelle bien ka kipaka kokolo business boke na page na ye na Turquie wana oksali commande lelo du jeudi ozana fête samedi osali commande na kakipaka kokolo business nyonso ezoya en tout cas bato nyonso ba soutenir biso. Merci na bino pona lelo to suki ya bo s'abonner bo aimer bo partager balubi mpaka ale msu siège za na limité mo bando mona pena que plus 243 89 78 37 29 plus 243 89 78 37 29 soko bengi nga uzunga itoko ko benga Swahili pesa pe numéro non dicté plus 243 89 55 11 813 plus 243 89 55 11 813 pona ba Swahili pali popote penye mumepatikana muite mutatupata bila shida bila shaka, sans oublier toujours conseiller financier Hervé Kachelewa na Swahili papa loko sobo epona ni pesa numéro ya téléphone ni kuongeza majina ya watu ya kubeba manamba
Bien Manamba. numéro na Swahili. Manamba. Ça pèse déjà na lingala. C'est coquille. Bande ko ba esquiser biso. Tokende ko vérifier Swahili wana. Soke solo to eza lukuta po banana botama. Ya boy non na yokati. Bananga na botama. Mais papa pembe mukie to pembe makasi. Pali popote penye Waswahili wamepatikana wamejua kama ni Nyakero. Totika. Pona lelo to suki wana. Merci. C'est ça. Atuseme mama. Tunaseme anjo. Yozo ba isenga makasi ozala pembe mukie to pembe makasi. Nyakero. Tetokata. Njoko etuko tunaseme atuseme mama. Totika. Notre planète joyau bleu, notre terre à tous. Voyez-vous cette couleur bleue? Eh bien, elle lui vient à grande partie à cause de l'abondance d'où qu'on y retrouve. Avec tous ces grands océans, ces rivières, ces lacs et ces ruisseaux. Laissez-moi vous présenter la compagnie qui a compris l'importance de retrouver la source, l'origine de la bonhomme. J'aimerais vous faire connaître aujourd'hui l'eau Kangen de la compagnie Enojek. C'est une eau ionisée et très alcaline. Bonjour, je m'appelle Lisiane Relat, j'ai 65 ans, survivante du cancer du sein. Pour l'eau, j'allais la chercher et je buvais l'eau régulièrement tous les jours à raison de 2,5 litres par jour. Et la 3e semaine, j'ai dit ça y est, j'achète une machine. Alors je vais voir ce qu'il y a de disponible sur le marché et je vais me procurer une machine. J'ai donc acheté la machine et depuis maintenant bientôt 4 ans, je prends l'eau que je prends la machine qui me fait mon eau alcalinisée. Le docteur Hiromi Shinya est connu dans le monde entier comme le véritable pionnier de la chirurgie colonoscopique. Il a réalisé plus de 370 000 procédures. Il a traité des rois, des reines, des présidents et des premiers ministres. Les facteurs le plus important est l'eau. Boire l'eau Kangen alcaline et ionisée. Le potentiel de réduction d'oxydation de l'eau Kangen est extraordinaire. Il représente environ 30 fois celui du thé vert. J'ai découvert que le fait de boire l'eau Kangen apporte des bienfaits parce qu'elle désaltère. La compagnie Enojek était fondée. Elles ont introduit une machine qui pouvait reproduire les mêmes qualités bénéfiques de ces sources d'eau. Capage TV.